nda est-ce que on jangga goɗɗum ɗon joni jangge goɗɗum ko memi jangga goɗɗum ko jangge goɗɗum ko no mettitijirde mi joni komi famal ɗo ɓe manoto بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أصحاب الفريضة العلماء أصحاب السعادة أيها الجمع الكريم في هذه الأمسية المباركة وفي هذا البيت الذي هو من بيوت الله وأمام هذه الوجوه النيرة مباركة طيبة المليئة بالإيمان يطيب لي أن أقدم لكم ما ينبغي للمؤمن أن يقدمه لأخيه المؤمن إذا لقيه وهي التحية الإسلامية الطيبة المباركة التي في طياتها معان سامية معان أخوية دعاء وهي تحية أهل الجنة في الجنة جعلني الله وإياكم من أهلها ومن خالديها تحيتهم يوم يلقونه سلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فأهلا بكم وسهلا في هذا اللقاء أسأل الله جل في علاه أن يجعل لقاءنا هذا لقاء مباركا ميمونا وأن يجعل تفرغنا من بعده تفرغا معصوما وألا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما يتي الله سبحانه وتعالى تدد مونو تو سنيد حندو يتede moƴƴiɗo e meɗen waɗi en ɓiɓɓe adama tedduɓe waɗi en julɓe waɗi en ka moftenelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam moƴƴori e meɗen nemaji lintugol andata ittiri majji nema ko allahu moƴƴi e men komo nemini en kon no ɗuuɗi iɗen haani mo jarnude iɗen haani mo yettude iɗen haani mo rewde wotinɗinnamo nemaji ɗin ko hana jaɓɓorede ko andutugol nemin ɗo on teddina nema on hara dullali hara askintinnali nemaji ɗin si wona kadi iwi ɗon en yetti allahu subahanahu wa taala en torike mo yo duumin ɗi nemaji makko o waɗa barki e majji o arsika en kadi jarnugol mo e hoore majji si ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe mawɓe gori karamokoɓe laamiɓe ardiɓe ka diina e ka dawla haray jama seeniɓe ɗo fof duhiɓe suddiɓe sewɓe mawɓe o gacca hakke haray ko saɗi ko tooli meɗen en fof ka juulirde meɗen ɗo juulirde alaji amadou djinji ɗo anda ko darussalam inneten ka ko hamdallahi fof ko hakkude mum ma takku mum hamdallahi e mo gasi ɓe wiyo ko hamdallahi haray e nde tolande men ɗo ɗen tori allahu subahanahu wa taala yo allah hawren e sawaba e alhaaliji men ɗin fof ka wonde wo yo ɓeydan en tawfik kadi ka tolande men ɗo haray ɗen jarni weltani ɓe alaji amadou djinji ɓe allah moƴƴi e muɗum kamɓe kadi ɓe moƴƴi e meɗen waɗangol e nde nokkure ɗo ka rewen allahu subahanahu wa taala allah jaɓanɓe sadakaji koɓe waɗi kon yo allah waɗanɓe barki e jawɗi ko luttini kon
waɗa barke maɓɓe waɗa barke ɓeygure maɓɓe nden fof Allah hebbinan hen sifa maɓɓe enen kadi yo Allah okkor en mbuyi o waɗen hay sen hewtali kaɓe waɗi ɗon enen kadi waɗen takko ɗon nde weltani mawɓeɓen ka nokkure ɗo weltani almamiɓɓen ɗo e conseillé ɓen salliɓe ɓen haray tolande men nden ɗo hande ko landagol si tawi landaɗo no andi ko landa kongo jaabo lande e jababuyeji haray ɗe geeli landagol fino famira dina mum kan ko hunde ɗaɓɓande ko yamirore Allah subahana wa taala o wi en fasalu ahla dhicri in kuntum la ta'lamun lande e none wo none ɓurɓe andude on none ɗon lande ɓen ɗon si tawi onon o anda e piiji ɗin fuu e nder gurdam men ɗan ɗo no woodi ɓe tawata Allah no ƴellintinni ɗum ko tawata woɓɓe goo hewta ka diina no woodi ɓurɓe andude ka fi affaire ji aduna no woodi ɓurɓe andude mo ɓe ka ɓuri andirde ɗon yo jonire teddungal ɗum o lande landagol ka diina no himmi moƴƴi ko neɗɗo ɗon ko muuti e gandal o feƴƴali landagol o feƴƴali landagol minen kamen jangi toon a tawa jogiiɓe doctorat jogiiɓe professorat ɓe helta e koyɗe maɓɓe yeeso karamokoɓe ɓe andi ɓeɗo no ɓuri ɓe haysi ɓen jogaki ɗen ɗon jammoje ɓe janga ɓe lando ko waɗi masalaji goɗɗi goo aray hara hiɗi luggi ɗi metti faamude taway an karamokojo on tiguiɗa hato jiri e landagol ma disino karamokoɓe woɓɓe goo ko honɗum ɓe yi e on masala ɗon nde wonno masalaji goɗɗi goo hare daliji ɗin feeña bal no woodi masalaji wonɗi e yantude tawa a yiyantaɗi dalil naka alqur'ana naka sunna tawa koya waɗa luju e qiyas e hiɓɓidirgol piiji ɗi ndaara ma'alat ndaara e tarjihul masalih alal mafasid woɓɓe ko landoto ko fiyo ɓe faamo ɓe humpa ɓe jiɓi e o masala diina ɗo ko honno ɓe haani waɗirde nde wonno julɗo on ko haana waɗugol hay huunde ka diina si wona hara himo andi andugol ngol imma kanko tigi o janga ka defte ha o anda ñawore mum ko honno waɗirte maɗum o lando janguɓe ɓen ɓe yeetomo ko honno waɗirte woɓɓe lando kañum hino andi kono no andi no woodi buy ɓe anda masala o no jilɓi ɓe lando fii ɓe anda ɓen yo andu no woodi woɓɓe goo ko ɓe landorta ko andugol o karamokojo tawsi himo andi o masala ɗo tawsi o no luggi gandal woɓɓe kadi ko noon landorta wala kullin karamokojo kanko anda ko wirni koko feeñi kon o ƴettata wonde kala landiɗo ko landori ko faale faamugol ala noon e karamokojo hay gooto ɓay wona nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ala e karamokojo mo tawata no andi masalaji ɗin fuu imam ahmad rahmatullahi alayh imam ahli sunnati wal jamaa imam ahmad e nder kamɓe almami ɓe nayo imo jeeya e ɓurɗo e andude hadisaji naɗo sallllahu alayhi wa sallam o landete wonde masala woyna ana ajubuno anha woyna miɗo huuli o masala ɗo miɗo hulimo miɗo huuli reedu fi jabagol o masala o salamo jabade few wonde o ata waqqaf miɗo dartade taw joni mi ala jabade ha mi ɓeyda dartude imam malik rahmatullahi alayhi imamu daril hijra imam malik
no ɓe wi noon ida dhukira al ulama'u fa malikum annajmu ɓe wi si karama koɓɓen wowlama no wowlede fi muɗum haray jaawire nden hoodere jaawire nden tigi ko imam malik mo tawata imamu shafii wi'i imamu shafii koye taalibaɓe makko ɓe jeeya imamu shafii wi'i menen komin andirayno yimɓe ɓen ko homɓe woni yimɓe wonɓe e goonga jogiiɓe finde sellunde ko homɓe woni e firdeji majjuri ɗin ko imam malik min andirayno kala momin nani no yuwa imam malik no aybina mo haray min andi kamin kilasa mo enna ko ɓeya ɓenni yimɓe bidaji ɓen haade on tomati yimɓe feddeji kadi majjino toon gadariya no toon jabriya no toon chia no toon jahmiya no toon o wimo min yi no manta imam maliki wo qirrito ɓural makko ngal e gandal makko ngal e daraja makko on o inna ɓeɗo ko yimɓe sunna yimɓe fewɓe ɓenni ɗum e ɗum mum o landama lande 56 tawi ko délégation landi ɓen waɗi irak to ɓe immini goɗɗo ɓe inni yahu hakkude irak e madina no woɗɗodiri fayda ko ɓaɗi lewru himo e hoore laawol ɗe lande ɗo naɓude ha hewtana imam malik awa landanoɗa en ko o jaabi ko manditoɗa ma winda ara yettoɗa men o ari ha o hewti o landi o weeɓitiɗe fopp imam malik wona arno katartu madarik o jaabi lande 17 e nder 49 o wi rutude mi anda o yayni imam kami iwi toon no woɗɗi ɓaawo an yimɓe boyno habbi jaabawol ngol haray mi anda ko honno minnoyta ɓe o inni idhab wa qul lahum yaqulu malikun la adri o wi yahu yetoɗaɓe malik inni anda idan ida kunta la tadri faqul ana la adri wala tafutannaka kalimatu la adri ida kunta la tadri wala taghurrannaka kathratu almustami'in wota ɗaynu karama kojo wota janfomo heewugol iwtirɓe ɓaawo makko heewugol coobeede machallah ɓe ala ko anda ɓe ko ɗum ɗo e ɗum ɗo haa o yejjita konngol wi'ugol mi anda ko tawata o anda ko anda ko inno mi anda wona ayiɓe haray on acca hakke lande ɗen beru komi andi kon mi jaaboto komi anda kon ana arifu la adri miɗo andi wiigol mi anda noon alhamdulillah mi yejjitali ɗum si hawri e ko landiɗo on ko faala jaabede kon alhamdulillah si tawi hawrali yo andu ana la ujamilu mafrud al alimu la huwa la yunshi'u ahkama min indi nafsihi innama huwa يذكر ويحكي عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم anden karama kojo on wona kanko ne moƴƴinde ñaawoje ɗe karama kojo on kañum ko fillitagol ko Allah subhanahu wa ta'ala ñaawi kon e ko Allah sallallahu alaihi wasallam ñaawi kon kanko o yottinay woni kanko o traduisay woni na kanko moƴƴinta ñaawore nden woɓɓe goo noddilam ɓe landimi tawi ɓe ɓittiri ɗon musidɗo maɓɓe moƴƴi on no akkiti ɓeygu mum laabi 3 kanko noon ko faamuɗo o inni min wallahi ɓeygu an no welami ya layta hara mi akkitano mo 3 miɗo andi kan kadi mo faala artude kono sharia on newna yo artuɗo goɗɗo ƴettali mo musidɗal ngal jooɗani o ɓeyni ɓe artirama ndaaru ɓiɓɓe ɓen menen ono teddini men menen ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo o inni mi suusata mi wawata attalago maro tan o ɓeyni noon menen mi landakimo o maape a woni joni a nodde docteur Madouri si tawi ɓe wi haray no dagi haray probléme ala
no o noddi mi waɗi o parleri ɓe jooɗi ɓe hetti mokkoy o sifi o inni min ko min tigi acciti ɓeygu an laabi tati miɗo girriti ɗum miɗo andi ɗum musidal ngal no andi ɗum ɓeygu an no andi ɗum ɓe wi noon ko be mi artiram o woɗɗi yewtugo ɓenni he kodi he karamo ko en on andi piiji ɗi na ko weli fi mo acci mi jogii ɓikkoye mo waɗi ɗum min he kori ɗe ñawoje wona ono moƴƴini wona mi moƴƴini ɗum moƴƴinanoma heɓi duuɓi wulude du temen e goɗɗum wala kulli hara yo allah hawrdi en ko yiɗi yarli kon lande ɗo no winda ɗo bindi goo fayda ko bindi yette soɓe ɗi wela janngude nani on acca e hakke o wi ɗo aftuni fataha llahu عليكم نالكم فتح الله عليكم هل الجهر بالبسملة في الفاتحة في الصلاة أو السر هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدايم القنوت في الصبح أم لا oɗo o wi o landike mo lando si tawi feññingol bisimillahi arrahmani rahimi on ka fatiha ka nder julde ma ko yo suuɗe o landi kadi si tawi nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o duumino e waɗugol qunuto on ka subaka ka o duumano ke muɗum amma feññingol bisimillahi rahmani rahim ka fatiha nelaɗo no feŋñinayno wonde kono ɗuuɗali hay seeɗa ko o andano kon ko o duumino e mum kon ko wonde o suuɗayno du'a udditirɗum julde nden o wi'a kadi a'udhu billahi min alcheytani irrajim bisimillahi rahmani rahim ɗum ɗo fohara ko suuɗaɗo hadis selluɗo mo abou hurara filli abou hurara inni nelaɗo mi sottitirima yummange ben an si a habbiri a deƴƴitay ɗon seeɗa ko honɗum wowlata ɗon si a habbiri a fankay ɗon seeɗa ko honno wowlata ko fankuɗa ɗon nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam yeetimo ɗon du'awol istifta ko ɗon o janggata ɗon e udum nagol ngol e bisimillahi rahmani rahim kono ala ko bonnata si a feññi e si a suuɗu ko wonti ko yarlita ho bisimillahi rahmani rahim a janggay ɗum ka a janggata ɗum yarli bisimillahi rahmani rahim ko aya e nder fatiha kana aya e nder fatiha ko ɗo yeddudal ngal tigi 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 ko ɗo ngal humi amma feññingol ma suuɗugol ɗum ɗon ko hunde foygitinde si en wi'i ko e fatiha o jeeya haray andi ko be janga joni noon heddi a suuɗay ka a feññinay ɗinɗo ɗiɗi ko waɗɗa o julde ma no selli kono ko nelaɗo ɓurno duumade e mum kon ko suuɗugol ngol haysi jande nden ko feññintede khilafu on no yeddudal ngal no ɗuuɗi moƴƴi noon est ce que bisimillahi rahmani rahim ko aya ka fatiha kana aya ka fatiha hakkude ɓorde sahaba ɓen e taabiina en kummaluɓe ɓen ko haani ko janngugol bisimillahi rahmani rahim on no haani ka o jannge sabu naɗo janngayno mo nelaɗo accanamo few imma o suuɗama o feññina sawa an en wi'i ɗum ɗon ko e fatiha o jeeya mana e fatiha o jeeya kono ko janngeteɗo no wiide noon suuɗugol ngol ko ɗum ɗon duumagol e suuɗugol ngol ɓuri moƴƴude si on tigi feññini wonde hara ellalami o landi ɗo kadi landal makko ɗimmalngal wonde ene nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam o duumino e waggol gunut taban accon hakke mi yilto e landal ɓawal ngal ɗon andi ka madhabe imam malik kañum no wi bisimillahi rahmani rahim wona aya e fatiha few ɗum ɗo ko riwaya goto e nder madhab o mi anda riwaya goɗɗo goɗimmo ko wonde bisimillahi rahmani rahim wona aya e fatiha few wona aya kadi e kala cortewol ka fuɗɗori bisimillahi rahmani rahim ko yoga e aya ka suratul namli
ko ɗum waɗi ka imam malik bisimillahi rahmani rahim e defte ɗen riwayaji ɗin fof ƴette mo dawwana ha e utubiya ha e muktasar ma laysa fi l muktasar libne chaban defte kummaluje defte malikankoji kummaluje ɗen aɗana ɗe gani je ɗo khalil en ko wayitta won noon arrisala en e fof ko ɗum ɗe tabintinni e imam malik ko wonde o wi bisimillahi rahmani rahim kanko ko faami kon wona e nder fatiha jeeya wa alayhi on tigi janggata ɗum alhamdulillah rahmani rahim alhamdulillah rabbil alamin o fuɗɗorta ɗum joni ko fi honɗum e madhabu on ɓe jangga e fatiha ɓe wi yani talibaɓe makko ɓen ɓe inni yani yu'ta bil basmalati tabarrukan ɓe inni bisimillahi rahmani rahim on addete jange aɗo fatiha on fi barkinorgol fi barkinorgol kono ka imam malik fewndo makko kanko e talibaɓe makko ɗum haari ɓe janggata bisimillahi rahmani rahim few on talibaɓe ganimɓe ɓen ɓenno men ni yo on tigi janngu bisimillahi rahmani rahim fi barkinorgol amma ka ɓunutu nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o neɓuno waggol ɓunutu ka subaka o neɓuno waggol ɓunutu ka subaka ha anas o inni filla e makko kono filla e na selluɗo o inni ma zala rasulullah sallah sallam yaɓunutu hatta tawaffahu llahu o wi nela yani yaɓunutu fi subu yani nelaɗo serali mo waɗa ɓunutu ka subaka ha o faati kono on ɗon hadis wona o selluɗo kono ka sakkitode nelaɗo accitono waggol ɓunutu ka subaka حديث هذه أرضي كصحيح البخاري كصحيح مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم فقنت شهرا يدعو على أحياء من العرب رئل وذكوان وأصية هؤلاء قتلوا أصحابه نلقى صلى الله عليه وسلم ka sakkitode o wattano ɓunutu sina hara o du'ani woɓɓe ma o huɗu woɓɓe so tawi mo du'anade woɓɓe ma mo huɗude woɓɓe o waɗa ɓunutu ɗum noon e waɓtuji ɗin fof o wanno ɓunutu lewru timmundu kala julde o waɗa ɓunutu fi hon ɗum huɗugol e gori e arabuɓe wiyete ɓe ra'ili e zakwan e usayya ɓeɗo ɓe wanno jamfa ɓe waɗi istidraj ɓe naɓi sahabaɓe makko ɓe waroyɓe ɓe immini délégation jaako ko complot ɓe ni nelaɗo men yimɓe amen ɓe naati ka diina kono ɓe faama diina kam meɗen faalaya imminan men ko yaha janngina ɓe toon nelaɗo sikki aray ko haqiqa o suɓi sahabaɓe kelɗuɓe tum enen on ɗo yahe jaka hiɓe haldi wonde ɓen ɗon yoɓe yew ha nokku kaari ɓe waala ɗon so ɓe waali ɗon haray woɓɓe no suuɗi ɗon si woni jemma ɓe yaɗani ke ɓe ara ɓe wara ɓe waɗi ɗum ko daɗuno ko gooto wala kolli nala sa sallama lewru fof himo wadde ɓunutu e waɓtuji ɗi fof huɗa ɓen ɗon sakkitode nden nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o waɗali ɓunutu ka subaka ko ɗum waɗi ko ɓuri sellude kon ma ko ɓuri moƴƴude kon ko accugol ɗon waggol ɓunutu ka subaka sina hara ko goɗɗum yanti se heeɓi noon ma punde e ande ɗe wawi wadde ɓunutu ka subaka ma e waktuji lutturi ɗi toroɗen allahu subahanahu wa taala so tawi tamma al kubra tana albala o molnaɗo yani e leydi ndi yani e julɓe woni ko e leydi ka wonɗa ɗon woni ko e leydi wondi goo ara ene wawi jeejugol allah subahanahu wa taala toromo allah ittu on albala o ɗon e on musiba ɗon waɗa ɗum ka ɓunutu e ɓunutu on no wawi waɗede ado ruku on no wawi waɗede ɓaawo ruku on wono jaabiri wiri noon ɓaawo landama ene nelaɗo ɓunutu makko on ko waɗeno ko ado wadde ruku ka ko ɓaawo wadde ruku wi kana ya ɓunutu gabla ruku wa bada ruku
himo waɗano ɓunutu aɗa ruku himo waɗano ɓunutu ɓaawo ruku kono ko ɓurno duumade mum kadi ɗon ko waggol ɓunutu on ɓaawo ɓantagol ka ruku no haray kono fi on tigi waɗi ɓunutu na on ndema bonnayi julde nde malikankoɓe ɓen no wi ɓunutu ko mustahab no yiɗa ko yiɗa ɗin jeeya wona sunna ɓe inni kamɓe wona sunna ko gaanin sunna yani daraja mum on hewta sunna ko ɗum waɗi ɓe inni womo acci ɓunutu wona yo sujjan bal iɓe yaari wonde si on tigi sujjani sabu ko acci ɓunutu kon hara o bonni julde makko nde fi kala ɗon fihi nadar ɗon hana dartede shafayankoɓɓen kamɓe ɓe wi ɓunutu ko sunna kamɓe ɓuri teddinde ɓurde jonde ɓunutu on daraja kamɓe shafayankoɓɓen amma hanafiyankoɓɓen e hambaliyankoɓɓen kamɓe ɓe yiya waggol ɓunutu sina hara ko hunde yantude no wiruɗen noon bonnata julde nden kono ko ɗum da ɓuri moƴƴude nde won Allah sallallahu alaihi wasallam so acci o waɗi hunde hano ko o acci o watti ɗum ɗo koko sakkiti wadde ko hare ko ɗum ɗon woni ko ɓuri moƴƴude ko oɗo landiɗo mo jogui ɗo lande o wi ko honɗum woni attaqwa fi sharia woni mana attaqwa attaqwa ma'khudh min alwiqaya waqa yaqi wiqayata wa min hadhihi alkalima attaqwa taqwa ko heedode ko wirdallo ko reenugol ko défense ko honɗum woni ko fanda ɗon taqwa ko kullol Allah wongol ka ɓernde neɗɗo ngol Allah watta ka ɓernde neɗɗo ɗum ɗon haɗamo waɗugol ko Allah haɗi ko ɗum ɗon duñamo e wakkilagol waɗa ko Allah yamiri ko kamɓe yimɓe moƴƴuɓe feƴƴinoɓe yimɓe firri taqwa konguɗi sertuɗi kono mana majji on fayda fof no fottoyi woɓɓe inni attaqwa alla yafqidaka Allahu min haythu amaraka wala yajidaka min haythu nahaka woko wiyete taqwa ko wota Allah hattoma ka o yamirma ɗon ta ronko arde dey ka o yamirma ɗon ɗon ta tultuɗon few wota o yi'e kadi ka o haɗuma ɗon Ali radiyallahu ta'ala anhu filla e makko o wi kanko attaqwa huwa الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاقتناع بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل كان كوي كويته تقواكو ko hulgol Allah subhanahu wa ta'ala mawɗo on e gollirgol alqur'anare cippinande nden e yondinorgol arsike seeɗa mo Allah arsukuma on e heblagol prépara ñande eggugol ɗo yaha ka gaburu o wi kanko ɗon e kulol Allah no ɗuuɗi yani mana on koye on tigi waɗu ko Allah yamirimo o acca ko Allah haɗimo hara o rewirade Allah si wonano Allahu yamirino ɗum woni mana tagwa o landi ɗo ko honɗum woni firo o hadis ɗo ka Allah sallallahu alaihi wasallam maki ittaqillaha haythuma kunta wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha yo acci mo acci ɗo tamhuha kono tamhuha no ɗon wa khaliqi nasa bi khuluqin hasanin oɗo hadis Allah sallallahu alaihi wasallam no makanimo Mu'adh ibn Jabal e sahabajo goɗɗo go mi yejjitimo o makanno Mu'adh o maki ittaqillaha haythuma kunta wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani hadis on mo selli aɗo maki hey hulu Allah kala ka wonɗa hulu Allah kala ka wonɗa min sabu kala ka wonɗa Allah subhanahu wa ta'ala no andi fima kala ka wonɗa ko wonɗa e wadde kon ko wonɗa e wowlude kon niɓɓiti wo henti wo woni goɗɗo no woni goɗɗo ala ɗon Allah no andi fima mo windude ya wondi e ɓe settata e maɗa hulu Allah kala ka wonɗa o wi jokkintinnu bone mo waɗɗa moƴƴere kala ka waɗɗa bonkun
ɓay neɗɗo wo neɗɗo ko o ƴoƴi wo ko o gandidi wo ko o hulata Allah wo o waɗa e boneji so a waɗi bone hum o wi jokkintin kum bone hum ɗon moƴƴum kun ɗon moƴƴum montayi bonkun kun innal hasanati yudhibuna sayi'ati dhalika dhikra lidhakirin moƴƴi ɗin yoolora e bonɗi ɗin o wi jikkodir e yimɓe ɓe jikku moƴƴo hollu yimɓe ɓe jikku moƴƴo si tawi neɗɗo o yahi o wowli fenade e misal woni bone yo jokkintini ko moƴƴi ɗon o wi astahfirullah wa joni o ƴetta o itta sadaka sabu ɗum koko waɗi ko boni ɗon ko yimɓe moƴƴuɓe attinoɓe si ɓe waɗino faljere hum ɓe lontinene kum faljere hum ɗon on bakkatu ɗon moƴƴi Abdullah ibn Umar ñande goo o woputuno alansara o hilni golle hoy o aroyi tawi ɓe gayni julde jama nden fuutimo o inni e wonki eyo jaka jokka e fi aduna ha julde alansara nden lawma naɗo sallah sallam no maki mo juulani julde alansara mo tertike julde alansara fakati habita amaluhu o jemma on fopp nden ñande o waali juulugol o lettiri wonki makki ma o yoɓitiri ko waɗiɗa kon faljere nden waalugol juulugol jemma on fopp imo juulude idan ka on tigi andi o waɗi faljere o waɗi bakkatu hum yo waɗu kadi moƴƴere o jokkintinna ɗon o wi jikkodire e yimɓe ɓen jikkuji moƴƴi no anda ko on ɗon jikku moƴƴo mantago ɗen ɓenno moƴƴi jikku si tawi a woni yankiniɗo newiɗo e muññiɗo okkowo e yaafotoɗo yimɓe ɓe wowlowo goonga mo waɗiɗirta yimɓe natta e khususiyati yimɓe ɓe e ɗingon hara woni moƴƴuɗo jikku idan jikkodiri e yimɓe ɓen jikku moƴƴo o landi ɗo o wi hal yajuzu lishabi an tukallima fatatan fi wasaili atawasul liziwaji ida تقبل المرأة وبعد ذلك يتكلمون كل يوم في الجوال رسالات الحمد لله ويدو مفهوم يعني حالك وينداكي كونو فاميك ونو دغاني سوكا كاو يودتا e jiwo ka réseau sociaux ji ɓe yewta fi dewgal si tawi jiwo on jaɓi o inni awa hara miɗo wakkili jombani ɓaawo ɗum noon ɓe wona yewtugol ñande wo ñande haray ko connexion e ɗabdina lettre ji miɗo yiɗuma mi ɗanata ko miɗo wanmani miɗo wammani yalli no dagi taban no dagi ka gorko nodda sonnajo inna miɗo faalama dewgal sunna e farilla wano woniri noon no sella ka sonnajo nodda gorko ma nela ha e gorko miɗo faala ya jomban dewgal sunna e farilla kono ko honto tana on e albala on woni koko herta yeeso ɗon ko koye neɗɗo andu joni hay so naɓi haɓɓere goronde o tolnama inni joni habbe ha men yiitida si Allah jaɓi ɗo haray e wano moɗo ruttatake hay ɗo haray wonali ɓeygu makko ɓe hana yewtude yewtereji ko feƴƴata kon hakkude aɗa e ɓeygu mum ko hani ko hara salamu aleykum waleykum salam miɗo nge jang on nawna toon awa mi hiwri noon kono asbaha alhablu ala algharib yani nge ɓorti joni yani woni moddo on kala ƴamowo fayda si wonaɓe Allah yurma ɓen tati sukaɓe ɓen si tawi haadi ka yewtere ɗon haray ko yettude Allah ko yewtugol ñande wo ñande hiirugol wowla piiji ɗin fof ɗum ɗo dagata ko heno armi ngol windiral ngol ɗon ngol yewtugol ɗon haray ɗum dagaki ko waɗi ko debbo janno e gorko janno kono haɗede hatta wadde si ɓe waɗi ɗum yoɓe tuɓe toro Allah yaafuye haray ɗum ɗon
haɗataɓe ɓe jommidiroygol kono noon on bakkatu no hibbi habbiɓe ɗon si ɓe tuubal ɓe tori Allah yaafuye oɗo wi hara hino hanani sonnajo nde o salo salano fi mbaldi ɓayra o jombi sina miñan ɓay o jombi sina miñan makko sina miñan makko ɓay on seedi e moodi mum ɗo mi famali moƴ ɗo wonde yalli si gorko jombi sonnajo on sonnajo ɗon no mari miññirawo on miññirawo makko no mari sina on sina miñam makko seedi e moodi mum on gorko ɗon jombi sina miñam makko sonnajo on no hani sina miñan moodi sina miñam ɓeygu gorko gorko on no mari ɓeygu marɗo miññirawo on suɗɗiɗo no jomba nokku o jomba ɗon no mari sina sina on sina ɗon serta e moodi mum serta e moodi mum arta gorko ɗo jaaji sina miñam makko on jomba on sinajo yalli debbo no wawi saranade moodi makko mbaldi sabu ɗum ok en paami ɗo joni gorko ɓeygu makko no mari miññirawo debbo on no jomba nokkugo no mari sina sina on ɗon serta e moodi mum o gorko ɗa o ara o jombita on debbo joni bimana o jombi debbo on e sina miñam debbo on joni noon debbo on e réaction sina miñan an addata ka galle an sino ɗum ɗon no yoni hujja ko o salora e dewgal mbaldi hakkunde makko e moodi makko wona hujja ko waɗi wona moodi makko na ko harmi waɗi wona mo daganaki mo jombugol o jombi yani sina ko woni o jombata miñam ɓeygu makko wa an tajmau bayna al ukhtayni illa ma gadi salaf ɗum ɗon sellata kono sina on ala ko haɗata o jomba mo si tawi gorko on koko dagi o waɗi haray debbo on no daganimo ka o salanomo mbaldi o woye ɗo ɓe sonnaɓe wattan fondo mouradu moƴƴuru sonnaɓe buy no woodi wonɓe salanade moodi muɗum sabu ella hoy koɓe yi kamɓe wonde haray gorko on nano hanno waɗirde woɓɓe no salorana moodi muɗum ha fi moodi muɗum yahi waynaki ɗum so artoynayi huwodiray so Allah jaɓi o arta debbo on huccato on wayna nokkilam on waɗi ɗum ɗo on noddalla on waɗali ni on wattali ni ma salano moodi mum ɓay moodi mum jombi ittora ɗum moodi mum mone anda ɗum ko feere bonde no a heeɓi sina sa wi a salamto kadi moodi ma aray mana a raɗike moodi ma a ƴetti moodi ma e sina ma a naati e suudu a sokki a accidiɓe to ko foti ko sattuno kon fof newo noon hannde kadi fiino hettira moodi moɗon almin mu dagaki ka o salo si tawi gorko noddi sonnajo mum e mbaldi yo ar o huntanamo haaju on walla mo ɓe hunta haajuji maɓɓe ɗi sonnajo on salike tawi o nanganto na ƴiiƴam fiilayro wondi na ƴiiƴam jibingol wona nawnare wona korka farilla ha hara ko ñalorma wimana na ngantongo sharia jaɓantamo moodi makko waali no seytini ɓayle gandi waalay no seytini si ɗaɓɓi heɓali tun ko ɓuri fande kon ko yo seyti malaika ɓen huuɗaymo ha weeta malaika ɓen huuɗaymo ha weeta ɗon noon kuddi malaika ɗum wona samakala na ko tindete dey
ko noon kadi daganaki gorko on kan kadi ka o salano ɓeygu makko ni ɓay woɓɓe ɗo o kambaɗo ko fi debbo ari fi gorko kan si gorko kañum kadi sonnajo mum o ɗaɓɓiri ɗum yo huntanmo haaju ɓe mbaldi o wi he mi heɓantama ɗum yemi ronki ko madina mi ñalli min eyna ɗum mi hilni debbo on waali kañum kadi no seytini no moni kala ɗaɓɓuɗo ko faala heɓaali o monanto salaniɗo mo on ka ɗum chaque onno kan sikkuɗo gara kamba jokkamo kamba no jokkimo ko fi honɗum wowla ka debbo ko ɓayi ko ɓuuri heewde kon ko debbo heewi salanade moodi muɗum wona gorko on heewi salanade ɓeygu muɗum hari ɗum iɗen haray o sonnaade ɗo yo hulo allah yo accu ɗum ɗon hara dagaki few nam darnimi ɗo mi famani oɗo noon ñawore imamujo o tawata ƴetta yewtere fi waaju si si salli feñi ni subaka on wona ɗon haajal e luttuɓe ɓe juula on tuma noon si tawi o ni kan kadi ɓe juula ɓaawo yani o wona e waajagol ɗon hakkunde noddinaɗo asratu kamna nam e darnugol ngol ani ɓeeɗo ko landi ko almamijo kanko mo aadori wonde ka subaka si salli noddinaɗo ɗimmol ɗum o wi assalatu kayrina nawm hakkunde ɗon e darnede o ƴetta micro on o waajo ko honɗum wonde ñaawore e on wagutu ɗon na wagutu waajagol on ɗon ko wagutu juulugol rakatayil fajiri sa waajoto yimɓe waajoɓe fewno ka tawata ɓe hilnaki goɗɗum si tawi ɓe hilni goɗɗum hiɓe juulude ɗa waajade ko imma haqqille maɓɓe ɗen iwa e ko ɓewno juulde kon ɓe wona heɗagol ma ɗum ɓe won haqqille maɓɓe ɗe wona e juulugol ngol ko waajiɗa kon ɓe ala enande andi haɗa foye mum nafoore ala dan fewno ɗon wona wagutu e nanodirɗo e waajagol ndare abdoullah bne masud o wi kana rasulullah sa sallam yatakhawwaluna bilmawidati makhafata saama nelaɗo no huulanayno men suɓayno fewndo ka o waajato men ɗon o waajo men wonde kono na yo jokkidir haa fiwota men haaɓu ko moƴƴi yo ɓe juulu subaka haa ɓe gaynon toma toma ƴetta konngol ɓaawo subaka on ko ɗon fotti e waajeede wona hakkunde noddinan ndun e darnan ndun aray o almami joɗon yo change on ɗon systéme makko wa billahi tawfiq aray landal ngal ɗo ko sonnajo yennowo yumma moodi mum e sennajo yennowo moodi muɗum ɗum woni go landal ngal landal ɗiɗa ɓangal dokkal ngal ko farilla ka ko sunna joni oɗa yennowo ɓeeɗa ɗiɗo yennoɓe kono ni ñawore maɓɓe dokkal ngal kaɗa ɗo kadi ko sunna ka ko farilla toon ɗon ñawore eɗo landi o sonnajo yennayɗo e esiraɓe mum yumma moodi mum e sonnajo yennayɗo kadi moodi mum no gasara na gooto oɗa ko esiraɓe muɗum yawi oɗa ko moodi mum yawi no wawi wonde ara ko gooto mo waɗi ɗino mo yawi moodi makko mo yawi esiraɓe makko honɗo ɗo ñawore nde ɗum ɗo en fof ɗen anndi ka hen en fof ɗen anndi ɗum ɗo ko hunde andade o waɗi ko haɗum sonnajo hana yawade moodi mum hana yennude moodi muɗum laɗo menen sallllahu alih wa sallam o maki min mi nelaka komi yennowo min mi yennata julɗo o fota wonde yennowo la yakunu lmuslimu sabbaban wala la'anan julɗo o tawonu yennowo tawonu huɗowo aray ɗum ko ella kono